Idnganitama, Omnitanak, Omni Spiritu Tabitua. Amen. I gracia di Tuhan Yesus Kristus letakau, Om ikakinapan di kenangan, Om kepisaan di Spiritu Tabitua, miampai na Diosu Saviavi. Om yang baik senduanu. Tapi ko ngavi, minggu diti, malamay takau, kalmasan tagal sa penabasangan, I kinapain sabatan dari surga, di hahangay Tabitua Mary. Paghuto ko do kongo do bos do tabito di kenengan katema di Jesus de meja de karastiriti kana po tayo ko ngavi kana mangakon do sontob do dosa ngavi do ko kapapaton da nadi do ko sandi do mamalamay di katapatan at tahom lati tabitwa mangakon so di kenengan tafakas ang radio sur ay tapinay ngavi dan nakapamitoso so koso, it pumusavan ngabiku, ibos ngabiku, idunu inang manku, dunu iauku nangasan damimang. Masa nadahasaku, masa nadahasaku tagaso koso, itinapogi, demakin siyan so di Mary, ibitwa pentihambus hahangay, Savia vidi tasap sangti ngavi, Diosu tapinay ngavi, das bayang muntok dago, dari Tuhan kinaingan at tatako. Kiko siya nanoda, di tatako ikinaingan tafakas, mamahiyang da dosa ngavi tatako, magavit tatako, dari kaposisyon sa lajur. Amen. Tuhan, Kau sianay no. Tuhan, Kau sianay no. Kristus, Kau sianay no. Kristus, Kau sianay no. Tuhan, Kau sianay no. Dobontugan doi di kinoingan di takavaskozo. Ibabasan doi tuhun ngavi ngavasi. Kogi inoho doi tanah mangazozi koi diao. Monongku augi kinansi koi diao. Mambazi koi diao, mambantuk si koi diao, manap si koi diao, noko ponongko tomadan, nabi moto ko bantukan tagazo. Tuhan kinoingan, Raja pensyurga oi kinoingan, tamat tabakas. Yesus Kristus anak tontoi soon Tuhan kinoingan domba di kinoingan anak ditamak hidup ko di dosa ngavi di pomoguna osianay do idagai hidup ko di dosa ngavi pomoguna Toy mo o sambayang sa Dino ikaw ko do iniabananan ditama O siya na'y do idagan Tuisin siya no iiso to bitwa Isiyaw no ituhan Isiyaw no itakawas ko sa Jesus Kristus Yampay di Espiritu to bitwa
Kano sumambayang, oi kinengan tawakas kozo, om paimpasi selajur. Pinen sabat nu imeri, hahangai ay sedoso, tina di tanak nu. Da itinanam koduduvo, do kumaa doit kebentugan do syurga. Pana akno sumambayang zikoi, da temai mapaintudu, da di kodunu ngavi do isavat. Kinau nalan zikoi nada, da sepi magi, do kebentugan do sido. Mazari Tuhan za Jesus Kristus tanaknu, imama masih memelintah, miampai diau, idi kopisaan di spiritu tobitua, iso kinoingan, montok sohihinaid, aiso kopupuson. Pembesan mantadbu kepoin tahangan. Iwang no itisanon tabituah di kinengan in surga. Om okito di iarkah da pindidondian da soang di. Dari isa tanda tegazo minimbuhay in surga. Sanguhun tondu nabasanan da tadaw poin kakat idbuhan. O miampai di opadam duvo tobituan, da itu da sido sebagai do siga. Poin katizan za sido, o masuk pernikahan. O pod da gemizak da masuk pepahivan da tanak. Dari imbuhay no o tanda koduvo da daiho itavan. Iso naga tagang naikot ginazo ikiva da tu o tuhu om opod osangau. Om toy say di tu da nasigan do sigah laja tonganini. Gazatono di tikiu di o iso pitohu di tombituan ngavi mantad di tavan om po tuono i day tanah. Om todno inaga day dumangan di tondu di masa papahiwan zasido di tanak. Moy da akan diri sido, ida pahiwan po, ida mantad di tina. Di nakapagosusu itondo, do iso tanak kusay, doit pamagunan. Itanak kusay, i mamalinta da sa viavitinaw. Miampay da sukod laja bosi. Om tutulus, da tanak di, da novit doy di kinengan. Om dari tikon laja daw, dan namot ditandu, dami nagido da dayho it katagisan, inombo, dan nakataundahan hay di kinengan, o iso kinaisanan, kiko mahigan. Dari kongo no, o oho guminizak muntad surga. Kahantazan, om kuasa, om pemerintahan tahap, da mulumul, da hantoy di kinengan di toko. Om sabi kekuasaan, manta di Kristus daw. Ibos di Tuhan, Poin kakati tavanananu irani, itbasan ngavido amas. Poin kakat idavanananu irani, itbasan ngavido amas. Poin
itavanu ngavi, itanak tondu ngavi dolaja, poin kakat itavanananu, irani it amas do ofir, po kinongo wai tanak tondu, kinongo obos ngavi, hivai no itu hunu ngavi, sondi om ihamin di amanu. Poin kakat itavanananu irani, itbasan ngavido amas. Ingkano ilaja do humizap do vinanusnu, isi dono itu hanu, pantangono isi do. Pohudonis yoho ikon sikaan om kaan dasa, maza is yoho do it moligay dilaja. Poin kakat itavanananu irani, itbasan ngavido amas. Pembesan mentat suat koiso di Sancti Paul di Tuhun ngavi do Korin. Notungag i Kristus mantad di nangapatai. I tuva ngavi koiso do saviavi i nangokodok. Minikot o kapatazon minazad songhun o mingkanogi do nakaikot ikatungagan di nangapatay minaza do songhun. Miaga sa viavi tuhun da matay idi Adam. Ingkanogi da sa viavi tuhun da oviti da kaposizon idi Kristus nga sa viavi izeho do idnazatan tauhud dieho. I Kristus sabagi do ituva ngavi koiso om dadi kaikot po i Kristus om ino di nasinganu ngavi di sido. O pangopo iho, om kaikot no di ikapupuson, ontok da pombitan di sido, di kinaingan tama, i pemolintan, do novuzas no di, o toy sa iso kapolintan. Kapenguasan, om kuasa, tumositi do laja isido, do gisomi, do kosusut, do hapap di sido, o saviavi sangod di sido, om ina po sangod tovino, do punson nga kapatazon, tu saviavi do pasusuton, id hapap di sido. Ibos di Tuhan. Kewadan baik kinaingan. Novit na bininsavat dahil surga i Mary. Sa viavi itinumungan ngavi ditasab da umunsiko. Tuhan miampai Diozu. Pambasan manta di abal tavasi tebitwa sinuat di Luke. Kebetulan di Dewa Tuhan. Pemanaw no imeri agabagab no da minugad da isa kakadazan tanini id pogun kanuhuan da Juda.
Suvono josido de hamin di Zakaria, tabiyo no dosido i Elizabeth. Kongo no po di Elizabeth itabi di Mary, sihok no itanak pagaganakan dosido kapanu no di spiritu tabitwa i Elizabeth. Gizak no josido do tapuod pabos no. Izyaw no tabitwa no kozo do savya bitondu. Abitwa no ituva di no pagaganakan no. No kuno di tu pantangan zo do ketumbuhuzan di tina di Tuhan za. Tu kadimpat nopo do tohingaku tatabi no. Imang nasihok non sikaw. Tanak pagaganakanku. Abitwa no zosido natuhumbuzan do idnopo dandi nakadandi di Tuhan do dosido nga atuhuki. Pabos no Mary, pabalon do koduduvoku nindamaan di Tuhan. Musikaw di kinoingan mananampasi dogo o sunduvanku. Tu nintangan di sido suput tonduk daw huduk o kagiginovo. Mantad tak daw diti po ompus do punganan zawi do savya bisinakagon do abitwa. Tu agumu tangagazo diniman ditindamak kozo de montok dego. Abitwa no ongan di sido. Manuluni o kabinsenan di sido do di onok ngavi di sido. No kapikitanan di sido ibinakas di hongon daw naha do no tongkizas di sido tangakakat o kagiginovo. Pinatu di sido do mantad tikoon lajak ngavi diho. Itanak lajak ngavi pinaing kabas di sido itang huduk o kagiginovo. Binizaw di sido itangavasi hoson pinaidu daw aiso niyonggom itang povang. Nakaikot isido do manakaday di Israel supu di sido. Bisoso kabinsenan daw tumano di dandi daw do kemohoingan ngavi da tokow. Kabinsenan di sido do di Abraham do di sinakagon ngavi di sido do somulamul. Kuang hobi do tohu vuhan Mary do tumindoy miampai di Elizabeth uhi no di zosido. Abal tavasi di Tuhan. Peneko ngavi, pagho toko do sumuang diti Kalamazan, do toko do minggu diti kinapoin sabatan de surga di hahangay tabitwa Mary, kiba pa iti ni bo katekisis kyo. Tumsanzo do kayho pengendom ngawi toko iti nga mantakono po do penantudukan obiton toko do popolati bagu do tuhun do subay. Ino po subang do panamasangan do Katolik, to tepot na pokozo nga kiba iti suvay ke mantada aliminggu, day of obligation, kiba po opod tadaw. Steke opod solemnities, Kalamazan da panamasangan, kamuzo nagi da panamasangan da day of obligations. Itino po nga Christmas, Epiphany, Ascension, Corpus Christi, Mary, Mother of God, Immaculate Conception, Assumption, Saint Joseph, Saint Peter and Paul, All Saints. Opod esnan kyo. Au tegal dia sudah ondemon. O iton kuno po Santa daw, obli dia sudah rujukon. Itina po opod Day of Obligations, supaya kemata dari minggu diti nga nanuan toko do Pope, do nanuan minanak o Pope kuma the Bishop mamihi pipio tadaw. Tidak semestinya onundo opod. Nung ngay opod nga gumuk Kalamazan da toko. Tadaw toko lumamay. Nga montok na po the region the Malaysia, Singapore, Brunei apat no pinihi. The region Malaysia, Singapore, Brunei manta the opod days of obligation diti. Kamusun na pa nga, okon ka auto Kalamazan ni susuvay, Lamazon to ko nga
ilon pa kalamasan do susubay nga ontok do hari Minggu. Jadi itu napa apat do montok do toko nga okon ka hari Minggu. Kaya obli negid kalamasan do hari Minggu nga decided by the Conference of Bishops Singapore Malaysia Brunei untuk do tadaw di napihi. Itu napa ondom dia iti 3S 1C Assumption All Saints si napa nga Christmas. Bain napa nga iso manta di lokal Ramazan untuk toko region of Singapore, Malaysia, Brunei, Assumption. Itu napa kalamazan Assumption nga declare di Pope Pius X pada tahun 1950 nadadi the dogma. Tay ke kalamazan pada dogma nga kotumbazan do toko mesti do tay mo on do toko. Nung Katolik toko mesti tay mo on toko. Dogma, infallible, ay sahasa. Jadi pen tulo diti. Babago nagi tahun 1950. Ay sahid kyo. Babago nagi. Nung intangan to ko, kiba apat no kalamazan montok di Bunda Maria. Kaysa pa nga virginity, kumudupo Mother of God, kumatahu Immaculate Conception, kumapat pa nga kalamazan tukod minggu diti di Assumption. Tikid na po diti kalamazan diti Bunda Maria nga very very special. No karto special mo to kada Catholic. Sebab na pa nga guminaw to kagya di Bunda Maria. Nung intangan Dios nga Jesus hindi ko puyiman. Nung intangan Dios tinan Dios guvok na to ko kiba rosary pigitigit ikulita kiba rosary idamin kiba patong Bunda Maria kiba nagi grotto agumusu subay. Kamusta pa nga devosi Bunda Maria is very special it kapasizon ipagkanakan na to ko. Ako na po ko special montok da Catholic, special lagi montok da anti-Catholic. Nakuha? Sebab na pa nga, sa na pati anti-Catholic, kung da Catholic, da mamalamay diti kalamazan di Bunda Maria nga dahi sido. Ini kalila, kita hantam ini Catholic. Durang buat ajaran yang salah. Onsi ko sida kong tu, papato da tako. Atau ke menuduk kyo, isa ipeng hasa. Pasal pa nga, manto ko intangay, pelan-pelan to ko magentong iti dogma do pandabasangan. Iti na po anti-Catholic, nga mabos do tako. Iti na pa Catholic, nga adoring, sumamba di Bunda Maria. Iti na pa kago Catholic, iso tako nga, iti na pa anti-Catholic, nga tumbazan di Bunda Maria, ignoring. Jadi saya tako pen topot iti. So toko ko Katolik teko iti anti-Katolik. So toko sumamba teko iti anti-Katolik ignoring. Saya pen topot. Aiso pen topot. Dudufot toko ako nige peng hasak. Amay toko intangay iti kalamasan toko de minggu diti. Penghalapan do penabasangan kalati toko kanu toko do hobi guminavo kumatiso tiso hobi no montok do kinaingan. Kaysa no po iti no po kalamasan montok do Bunda Maria sense ngabi nga devotion no po. Kamusta no po do devotion nga spirituality ikano do po pengkabas do kaposison ko. So ngan zo do sumbayang do rosary, so ngan zo do sumbayang do jalan salib, so ngan zo do it's sacrament, divine mercy, no po sambayang di kan kontok di ginambo Dios nga kanu do popo suni do katumbazan Dios. Ikamazon do devotion. Irno pa gitu, iti no po kaysa iti kalamazan na Bunda Maria nga devosi supaya kaysa makuku di kinengan. Pego zo gaya demi sabuk dikiningan, beli terus-terus asa masalah. Nga nung kiba pangantara lebih binasi. Kani jadi nuna pa devosi Diosu dari kapasizon nga tampasizo pati hambuso. Nga montok do kelamatan na bayno nung kiba devosi toko de montok di Bunda Maria pati hambuso ampasizo kadata ko pakinangaw do bos di
pangajaran da susubay tu da bukan ga pengelatian di. Baik toko dati da toko da sendi, nu da toko da pengelatian da penentudukan ko commodity Immaculate Conception. Itu napa Immaculate Conception assumption. Itu napa assumption nga Bunda Maria pinay sawat dahil di surga, kinapain sawatan. Dia diangkat, akan ke dia sendiri angkat. Kemudian apa nga, sudah kanu angkat sendiri, sudah kanu min sawat sendiri. Punya kekinengan. Misuway man tadi ascension. Ascension apa nga, Yesus naik ke surga. Sendi minin sabat. Assumption apa nga, Bunda Maria diangkat naik. Dia diangkat naik. Mesti kiba kuasa. Minangangkat daw. Spiritu tabito minangangkat. Nakuha, nung intangan to kay idogma daw susubay, nung basaan Diyoso, pambasaan linango to ko dito no Injil, Lukas 1, bab 1, gisom dito di, nga nangoto ko wi malaikat Gabriel nitambuhi di Bunda Maria. Magantisan ko, mangkasusuko, the hoban ko, the Mother of God. Scriptural. The Bible. Hoban ko, tinha pada kinengan. Basa ni gisom di nango dito ko ditino. Kamusta na pa nga, matari timpu ni Bunda Maria na pa nga Immaculate Conception na susu ay so doso. O yung santo ko, kiba nga bidoso. Nga nakoy Bunda Maria tu na susu ay so doso. Kiba duvo cara da kinengan da menyelamat ato ko. Teka, Jesus menyelamat ato ko. Kaya so na po, nga salamat ako, mantad ka pa season, mantad pengampunan da doso. Nampunan ako di kinengan. Jadi, salamat, salang kudus ako di, asli doso, nampunan. Kaiso, kyo. Kumaduvo, pingko ako di na salamat, Jesus, kinengan, prevent us, preserve us from sin. Jadi, Ibunda Maria na pa nga, preserve, mantad da doso. Mantad timpuno ni kinususuan, ay sino doso. Gisom da nakapong kasusu di Bunda di Jesus. Ina pagito nung basaan Diyoso de perjanjian lama nga naku iti tuhun tu apatay sebab na pa nga amo tumazan di kinengan minami doso apatay di. Nung auto kada asa doso nga auto kada apatay. Nga sebab na tu mamidoso to ko apatay to ko di. Nga ina pagi Ibunda Maria na pa nga the body and soul diangkat naik ke surga. Pengharapan toko na po tapos ko ngavi, kalmasan inalamay toko di minggu diti, migali nongo toko pembahasan toko moduva ditino nga insan tadaw apatay toko ngavi nga kapatazon na pa nga au pupusan ay kapatazon nga kiva iti kapasison. Kapapagu, miyampay di kunengan do sa toko nga otungag. Damat toko demandad, nung abitwa toko, soul toko duha isurga, damat toko demandad, tinan toko kapi mahik bago. Tinan soul. Nga ito kinahanam sa nyaniti. Sa nga itinapa nga ikinengan ng mununtu, do pengko toko kalalahan toko na pempasipo. Nga matok na pa di Bunda Maria nga tinan soul, dudufo nobit duha isurga. Jadi kita bisa wasan kyo. Kumadevo, tapi ko ngavi, inapatino nga devosi toko damontok di Bunda Maria. Nung intangan toko deho id Alkitab, nga gumo nagi iti proof, indirect proof de Alkitab, da papihada toko, the garidi cooperation di Bunda Maria, the salvation history, penyelamatan de toko. Ipambasan kaiso inong toko di minggu diti nga kiva iti prophetic revelation na kita di St. John. Nakikita sila do surga. Song huntondu mong kosusu. Agumo iti nagadi bintang fuhan nga bi da sangin manitiw. Mong kosu na padi nga kiva nagi naga may pangakan di tanak. Nga sangin nasusui tanak nga tutulus minelo surga. Kamusta na pa nga, Jesus
nakamanang mantad da kuasa da pamagunan. Minda kita pinay gali suguran ko bago iti destiny to kono po di keposition nga kibagay destiny to ko iti surga. Isakan to kono mo gabit do migati surga Jesus sandi samano inapagi teka tikit tempo magkano to kanagi ko sa kadungan mantad di Bonda Maria da papahisamak da takaw da papisa da takaw kumada Jesus dead keposition da takaw. Inapagi kita pinay ko ngabi gali bas ko ditino isa di o paintapot. Sa takaw tay ka anti-Catholic. Sa takaw isumamba di Bonda Maria, di ka anti-Catholic ignoring di Bonda Maria. Nung anuan takaw da pilihan, kada takaw anu iti pilihan. Nung anuan takaw da pilihan, saya menyembah Tuhan, saya menyembah Bunda Maria, ataupun mereka negara di ignoring Bunda Maria, kada toko ano? No toko love. Kag ginawaan. Duduwa buli do mabos. Katolik, anti-Katolik. Naku, nung intangan ko iti penampakan Bunda Maria, o gumuti penampakan ti. Sing ano pa Bunda Maria da pinapakito da physical tinandaw kuma da tuhon nga amu Ibunda Maria pinapakita kuma da bishop. Aw nigi pinapakita kuma tuhon kaya. Aw nigi pinapakita tuhon da theologian tanga panday. Ako nigi ka pop. Ay so pa sejarah da pop nakakita Bonda Maria. Ay so po. Bishop nakakita ay so po. Isaya pinakita nan daw. Tulun tanga masikin. Tulun kampung. Bernadette saya bagus kibat tahu tanak di. Nak tuhun nga di tengah masikin, marginalize. Maksudnya apa bagus? Tapi ko ngavi nga sa takaw Katolik. Tapi ko ngavi ogito ko sumambayang, no complaint. Tapi mo ko sumambayang nung ako naka pandemic nga tikit-tikit buhan to ko may pilgrimage. Deho kiba penampakan, deho nga kiba, deho seluruh dunia. Ang santo ko ngabi, ay sa masalah, no complain. Isa no complain. Complain apa nga, itu na pada divorce, sala nga akabas na ti divorce na ko, sumbayang na po, nga ano ka tunde de tanah po, ano ko sendot. Awang-awang no. No ko to ano ka sendot, auto ka manuhong, auto ka kakita, no ka perluan tuhun masikin. Nuko to pinapakita Bunda Maria, kumatuhon di ang sampit, sabab, message, muntak na takaw, tuhong ito na panak di kasinan ko. Tuhong dyan sido. Ulang ako, sa complain na panabazangan, mugad may pilgrimage, sumambayang, manadok-managro, hamin no complain. Nga, kada to ko hiba iti, lugati, message iti aspiration, penampakan nga di Bunda Maria do manuhung gumampi manakadung tuhod di tanga sampit mga generalize. Jadi tamni ko ngabi inapagi to tamni ko tino to iso na pili on the takaw love. Nung kaya takaw da guminavo tuhon subay nga iti anti-Catholic nga guminavo nagi da takaw tuhon di tanga sampit. Ako na po ka guminawa mo sandi nga may giginawa ko mati sa tiso. Inabay kinangan kanuna ikalamasan diti kanamun sikaw kumada pa masangan to minakta ko na timpo do id ka andaman ta kay kalamasan na tagaso diti kandaman na takaw di kinapain sa batan di surga di hahangay tabito Mary. Gali bas ko diti no to sa nganzo no po da kano da papapanaw diti kalaja. Ako na po ka kiva di bosi ko. Ako na po ka sambayang na ayhan ko nga munuhong zo nagi gardi practice jo nagin iti ketumbasan ko kumada tuhon subay nga iti no iobiton ko. Isanta daw megali Bunda Maria kay sabat na surga. Nung ato ko apanawiti nga pengko kay di kiningan do papen sabat ato ko muka de surga. Nung sumambayang no po nga as a action kani. Jadi kapasijan to kono pada Katolik nga duwa kyo. Megali ti sinangga mamundam ti. Sikul Saint Joseph ora kung nga isa kanang kita ko dito Saint Michael ora et labora ora pray labora walk
sumambayang om kumaraja menuhung tuhun supai. Kan ko sumambaya yang napa kan ko kumulaja napa jadi balance i keposition datako. Mantari tapi ko ngabi kan nadi i timpu da kalamasan iti kanau kuma sebagai isa paganakan nang katuto di kenengan tu menuan ko di kenengan de kandaman de maghap de toko isan pabagu de mahik de Jesus menampasi de ketumazan de toko menang katuto tu tapi mo toko de gompi pinasi di kenengan na pihi toko dumadi de tuhun di angabitua kan tapi ko ngabi kanau mikot di Jesus de meja de karisiditi de tumazan toko de isidono i sambaan da toko isidono i menak da toko da kabituhan isidono i pinapisa da toko da kano toko da temi mo da magi sasakodong migi kinafo. Senan toko mingkakat sumbayang toko di sambayang di otumbasan. Otumbasan so it isok kinaya itama tapakas monodo do taban tanah dosa babi konunu iso Tuhan Jesus Kristus itana pentesoon anak dikinengan anak ditama dapukuhu sa babi umun kinengan mantat kinengan tanawau mantat tanawau kinengan to tepot mantat kinengan to tepot anak kon ko tinodo sopi mionsi nyampai di tama masa di sido sababi no todo montok do toko tuhun ngabi montok pemosisan do toko suminodot isido mantat syurga masa di spiritu tobitua nada do tuhun id hahangai Mary nada di do tuhun montok sabab toko dan nakapapak salib do sibo di Pontius Pilate non doso sido do kapatazon habong timinungag fagu tadaw kumatahu ikdan mempai di buk do tongag bitwa mini sabab sido di surga pino ikaw di abadanan di tama mikot may fagu isido kebentukan demam bisala semimpasi nangapatay kemelintaan tau kasamay kapupuson otumasan so ili spiritu terbitwa ituhan imana do kapasizon imuzu matalitama ditana inyampai ditama ditana sembaon bentugan may inakabos masa di profeta mavi otumasan so il iso eklesia terbitwa katolik apostolik mengapunso dan iso kepesuan montok di kepahyangan dan dosa mabi daso magana patay di kapasison dan pemagunan dan mikot amen semono osisan toko do makianu di agazo mantat kinengan tu kosi toko do kebuvang te ke atahup o kahansanan ngalamazon do tadauditi kapanak do toko kalamazan do tadauditi kapanak do toko do kahansanan do pentudu toko do id vava di tagazo no kozo bagi aiso ko pupuson do id koposizon no katungag di Jesus mayapay na ponu do konsikaan om kahansanan diti kanuno sumambayang sisimpan na po do toko nga oy Tuhan bogizay zikayno di koposizon no Oy Tuhan, bogizay zikoyno di koposizon no Kasavia vizikoy nangapatay miyampay di Kristus doit kapotsuan. Do otungag zikoy no da songovian miyampay di sido doit kaposizon paimponu om kavavagu. Kano na sumambayang doit di Tuhan. Oy Tuhan, bogizay zikoy di koposizon no Miyaga di Maria do ibangon na da kozod eklesia iginavo daw det bos do kinaingan om papabal de bos imiyampay konsikan do itsavia vitinaw kano na sumambayang de di Tuhan. Oy Tuhan, bogizay zikayno di koposizon no Do hobida
Oin tutunan o Tuhun Kristian ngavi, dait kepenampuanan tauhi, om tahuduk, doko mantad, doko tunudan, doko kuasa, toy ning kokoton. Kanuna sumambayang dari Tuhan. Oi Tuhan, bagi saya sikoi di kepenuhan. It kesampuan miampai di Maria, itinari Jesus. The ohis kay nada dait sambayang, om kahisaban, do manuhuk di palan da kinaingan, montok kaponang basizan dagay. Kanuna sumambayang dari Tuhan. Oi Tuhan, bagi saya sikoi di kepenuhan. Sumambayang toko mentok diho isumakit, miampai telu COVID pedam sizam. To mazar sakadai de dokotul ngavi diho, nos ngavi, paganakan om kinovangan ngavi diho. Do ovit na dai zeho dait kuvasian, do dumapus dititimpu do kasusan. Kanuna sumambayang dari Tuhan. Oi Tuhan, bagi saya sikoi di kepenuhan. Kanauno mikot di Sancti Maria, tinara toko, pakiano di sido da menampung da toko. Kumari tanak di sido, ituhan da toko, Jesus Kristus. Miampai sumambayang, Ave Maria, no penuh napanuh grasya, miampai diaw kinaingan, abitua kay tanga da sabiat tondu, abitua ituva tinanu Jesus. Sancti Maria, tinari kinaingan, pakinsianay sikoi tutulong ngabi ng mamidoso, da babae no, jam patazan sa. Amen. Oi Ama, pos onza it kovosianu inokentahang do idi Maria, itina di tanak nu, do poin bagi no di josido, do baino do it kebentugan di sido. Tumbozo zikoino i eklesia nu, do sumuni, kuma it kaganapan de Kristus inakadandik nu do it saviabi i ginovon nu. Pekinon ngabi dekai iti maza de Kristus Tuhan sa. Amen. Azo kono Tuhan kinaingan. Da sabe bibinangun tu pasal kovosianu, do kati masika di lauti takon sa diau, tu bari tanah om kalaja da hawan ngabi da tinau Tuhun, di madipa iti matak dagai di lauti do koposison. Azo no solihinay di kinaingan. Azo kono Tuhan kinaingan da sabe bibinangun tu pasal kovosianu, do kati masika di hing anggur takon sa diau, tu bari gubas anggur om kalaja da hawan ngabi da tinau Tuhun, di madama iti di tinumon do kasundupanansa. Azo no solihinay di kinaingan. Imang sembayang ita pinangabi, dok hubukanku Diyos ngabi, o tayo manada, di kinaingan itama tapakas. Toy mono dari Tuhan ikobukan dan tongonu, montok dikasa na kebentukan dengan daw, montok kebosian da toko, di kebosian da sabebi eklesia tabitua daw. Dono katemo na di sakramentum do kapanomposisan,
Makeno zika diau. Iti kehubukan za noda titaak za do kapantangan menisabat kumadai diau ai Tuhan. Omaza di ketampungan di hahangai to bitwa kozo Mary i penisabat nu kumadai syurga. Igina badagai noda no simpanan meampai di tapui do kaginavan to maimo do magium diau. Maza di Kristus i Tuhan sa. Amen. I Tuhan meampai diosu. Omiampai susubanu. Poin sabato o ginavongavi diosu. Poin sabaton zai tingavi dari Tuhan. Kano manak do kapadong katohwanan ngavi dari Tuhan kinaingan do tokou. Katundun ang tuhid iti. Tototopot do katunu da mutuhid iti. Kala jakza am kapamosi zanza. Tomay mo amida banopo da manak diaw do kapadong katohwanan ngavi. Ay Tuhan tamata bitwa. Kinaingan tapakaskozo am aiso kapupuson. Maza di Kristus o Tuhan sa. Tutadaw baino itina hahangay di kinaingan pinensabat doy syurga. Sabagi itimpunon kakitanan kagahon do kay katan di eklesia doy kaganapan. Tanda do kahansanan paintantu kay sasamadan di tuhun ngawi nu menampagunan. Paintunud kozo do awi papakabasa do sido do kakito di kebentugan di kahabangan. Dumantantinan da sido sendi kay mazaan kozo sa sido da minagobit papaykot di tanak no nadadi tuhun is sontodo do sa bebi kapasison. Amerikano id kapikovangan miampay di tinimungan ngabi huhumazo do tasab ngabi mangazo zikaw diyaw miampay kaandasan papabal zikoy. Ototopot abituak ko ay Tuhan. Itavud da sa viavi kabituhan. Iti na pogi, da di zono da abitua iti titak ngavi, semambayang zikoy, maza da papasondot di spiritu nu, da iti ngavi miagal bahabahu umatu, may da ada di da iti ngavi da montok dagay, di tinan. Omza, di Tuhan za, Jesus Kristus. Untuk ditimpuh dan iman patabuso isido, o manasagak ko da siminuang dan konda sa andaw, minagano isido da lote. O minanak da kapanang katahudan ngavi, minangakib di pinapatak di kumadi makikia ngavi daw, o mosbos, o nuwa iti sa viaviko, o pangakano diti. Tu itino itinanku, ipatakon may montok Diyosu. Idlahan miaga di, ontok na pongo imakan minso sedop, nano di sido isa sa van. Insan po da minanak do kapanang katahudan ngavi, pinatak di sido kumadi magkikia ngavi daw, mosbos. Onua iti sa viaviko, panginom na mantad diti. Tu itino isa sa van di zaku, iza di batas kababagu aiso kapupuson, ipatunguan may montok Diyosu o montok togumo, montok di kapahyangan da dosa ngavi.
Maina iti dari keandaman dogo. Wika tapatan taham lati doko tumbazan. Itina pogi ada masuk sikai mamalamai di ke Andaman di kini patazon kini tungagan dau patakan sediau Tuhan iloti do ke posizon isasaban do ke pemosisan mana do ke kota hodan ngavi dan dikitan zika diau do kapadan de dumbanganu menumpuan de diau do koza izikai do semambayang do magi dari tinanam sa di Kristus timung zikai nada do iso maza di spiritu tabitua ando mo ay Tuhan i eklesia no pain tongkop it pato tongkop da pemagunan abito no josido dari kepenuhan da tahur sakadai sangavian miampai di Francis i pop dagai i John i bishop dagai salviavi di father ngavi anda mo nogi ito pinengavi dagai inang ko odop idik hasanan di ketungagan salviavi inapatai id kosianan no temo no izioho dedi ninavau da vos no Kosenay dagay sa biyabi sumang biyang zikoy, damiyampay di hahangay to bitua merit tina di kinoengan. Sankti Joseph Sabadasido, miyampay di apostol to nga bitua. Sa biyabi sangti, ida kapaponsikaw diyaw idpo pusta umulan ngavi, kanu zikoy na da di kavosian, da dumadi da sapi tumungkus ngavi da kapasijar sa lajur, mangazo, mabantuk diyaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza di sido, yampai di sido, i di sido. Oi kinoy ngan tamata vakas, idi ko pisaan di spiritu to bitua. Saviavi kebentugan kapantangan nga diaw no, montok sohihinaid, ay so ko pupuson. Da dipenuh di mama masih noog maza da kapangyaan pengkinoyngan katama zikoy da mabos. Masay di syurga o bituano nga anu ikotong mo lintanu isab nuoy mano itana iyaga no ikaw no isyurga toko na kayo todo iti olo pisata sa sangada umpo iyo muzika dohasa mavidagay niyagaragay do popohiyo isonton mo muhasa lumabandagan om kadasi kayo bito do iko'y basatan napagabasosiko'y lumantatalaan. Pagkabaso siko'y ay Tuhan, sumambayang siko'y damantad patitikid talaat, katahuad no damanak do pibabasan itadaw nga binagay,
Demaza di sakadai da kasiananu, penggabas zikoi da to maimo da mantad doso, pentam pasi, mantad saviabi kesusaan ginavo, da masu zikoi penganda di kehansanan Nabi Tuhan, di keikatan di mama masisa, in Jesus Christus. Tui pemerintahan ni kuasa om ikabantugan no kong ngadia da babay no om somihinay. Oi Tuhan Jesus Kristus, minabos dari apostol ngavino, pibabasan timponon ku Yesu, pibabasanku takon ku Yesu. Kada intong dari dosa ngavidagay, nga do idi ketumbasan di eklezianu, katahuod no da manak resido, do pibabasan pisaan, ikatanudan mempai hizabnu, imamamasi mamalinta, mentok sohihinaid aiso kopupuson. Amen. Di pibabasan di Tuhan, miampai Diosu tomaimo. Om yampai sundukanno. Kanau di magita taak da tanda do pibabasan. San. Oi domba di kinoi ngan, mangidu kodi dosa, ngabidi pomogunan, kosianai dagai. Oi domba di kinoi ngan, mangidu kodi dosa, ngabidi pomogunan, kosianai dagai. Oi domba di kinoi ngan, mangidu kodi dosa, ngabidi pomogunan, onwai zikoi do pibabasan. Intangai i domba di kinoingan. Intangai isido. I mangidu di dosa ngavi di pemagunan. Abitua na sentob hodid makan demi sesedop di domba. Tinan Zadi Kristus magawi totoko dari kapasizon selacur.
Kano sumambayang. Do nokotoy mo na di ti sakramentum do kapadang posizan magkeno zike diaw de manakdagay ay Tuhan. Damaza da katampungan di hahangay to bitwa Mary ipanapain sabat no kumina daid syurga. Obit si kinada di kebentugan di kinatungagan maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan miampai Diyosu. Tinduko ko montok di balakat. Ikinuingan imaza di kinapogontizanan di hahangay to bitwa Mary huminizab i tinuhuad daw do monobus di tinaw tuhun. Aun si kaunuda o papuawang Diyosu miampai balakat daw. Amen. Kau tutun kaunuda tomemo id nombo na po id kaumohigan di sido maza disay do id onay kau do misudong monay mo di puun ontodonon do kaposison. Amen. Diyosu ipaintimong awi ginaba ontok dititadaw magawit na da miyampay Diyosu ititak ngavi do kaandasan ngavi painsunduvan tingadan ngavi pain syurga. Amen. Ibalakat di kinengan tabakas kozo itama itanak Espiritu tabitwa sumundot nada do Diyosu tumimpon miampai Diyosu so hihinaid. Amen. Ugad no pabalo no iabal tapasi di Tuhan. Jadi pagulu do hozo do kovian gadi kapehan ani bada pakyo mungkin koguman Diyosu di damin di nanggoda po nga mutuot no ko tu ay sa pamisa de panabasakan ka salah kiban is what the government nga gadi montok na po do ajudesia sa kota Kinabalu kiba iti pasen di uskup do kada po te ko intangan di tempat Diyosu ka nung agumu case sabar-sabaran po mungkin 1-2 bulan nung kudi-kudi case boleh lah wanted badagay beli sumang penabasangan nga montok na toko dated pinampang mungkin sabar-sabaran toko pula kyo nung kurang-kurang case beli toko may sambayang montok liti kan bikin toko kasakadungan lagi mantad di Santi Joseph sampian toko sambayang ketobian gugumampi di mananabus sabo di hahangay tabi tuwa Mary dia diau pinatak di kinoingan di tanak tontay soon daw. Dia diau pinahansan di Mary ikatumpasan daw. Miampai diau nadadi Kristus do Tuhun. Tobitwa Joseph bedagay penagi pakitanay diau sendi do sanguhun tama. Abita zikoy nilahan keposison pakinuan zikoy de gracia kabinsianan sinyo. Higay sikoy mantat patitikit talaat. Amen.